लासो फ्याफुल्ला ङा जयबहादुर थोकर तामाङ नेपाल तामाङ घेदुङ बकेया नाम्सपालिकाला सदस्य चुखावा मञ्जुश्री सम्बत 2862 सोनाम लोसर तालो एवं घोडा वर्षला पावना अवसरी मुखुन बकेया बासी छिमेकी नाम्सपालिका राङलायुल मिलायुल लिचुबा सक्नुन मेमेमाम आपा आमा जुजाले नानाङा रोजुगु द चु लोछारला पावन अवसरी लानन झ्याबडानमा मुला थेनुन चु खबा लोछारला दुईरे नेपाल तामाङ घेदुङ बकेया नाम्सपालिकाला टिमसे याङ तामाङला पहिचान धर्म कला साहित्य भाषा थिन संस्कृतिला संरक्षण तथा सम्वर्धन लाभा उद्देश्य से चुगे लाभा चु बृहत सोनाम लोसा संस्कृति घेताङरी याङ मुखुन तामाङ थिन गैर तामाङ रुक्षाम तासी घेताङ सफलता नलाभला लागिरी अनुरोध लाभा मुला घेताङ चु बगला बकेया नाम्सपालिका वार्ड नम्बर 12 खोरबन्जाङ मिति 2082 पौष 30 गते दिनिला 1 बजे।